Jinavenda Nuçan radyoya denge gelden başkodarın hece 22 Haziran 2024 İnili Brüksel'e saat 8'de lamede çağırdı. Hemen Nuçan avaroje peşkeş bikinle peşi çenser Nuçe. Lınavbera Çınar u Şemrexe li qada 66 kilometre şevatek mezin derket herikim 7 kez jiyana xwe ji desta gelek jî birîndar bû. Dem Parti em xwedî wê hêzê ne ku bi gelê xwe re ji bin her felaketan rabin. Endamê konserê ve berakêcekê Sabrî Ok tê giran a li ser rêber Apo û şer di bernameya Taybet de nirxand. HPG Fermandariya Eyaleta Serhadê Şêxnûs Milazgirt bi bir anê. Li çarçoveya pengava azadiyê de rojên diyaloga bi Abdullah Öcalan re belav dibin. Belêgodarên hêja dest bi berferiyan û çeyên xwe dikin di serê de Serê gelê Kurdistanê saxbe şewat li qada 66 kilometre belav bûye. Serokatiya Daîreya Pêşxistina Coltarî ya Şaredariya Bajarê Mezin Amedê têkîdarî şewata li navçeya Çınarê Amedê û navçeya Şemrexa Mêrdînê derket biriya peykê li herema şewatê tespît kir. Lêgorî vê lêkolîne û tespîtê hat gotin ku şewat li qada 66 kilometre belav bûye. Hat diyarkirin ku şewat bi hatina bayê re bi lez li erdên çandiniyê belav bûye. Hat zanin ku di şewatê de genim, ceh, nîsk, garis, nok, xesarê dîtine û bi hezaran dar jî şewitîne. Her wa gelek zindiyên li xwezayê jî pez jî telef bûne. Gel bi derfetê xwe müdaxaleyê şewatê kir duh li mezraya gundê Tobîniyê Çınarê şewat rûda çûrûskên agir xwedan ber bayê û ber bi herêmeke berfireh ve belav bû. Demek şûn de li gundên Teznê, Hat Dîrînê, Rêşan, Dêrê, Kelekê, Herberê û Baxçayê yên bi ser Şemrexê ve belav bûn û heta ber bi bendava Göksûyê devam kir. Şewat ber bi êvarê re di navbera Mêrdîn û Çınara Amedê de ve guherî felaketeke. Li herêma berfireh a felaketê gund, tax û mezradan berxwe û agir her ku çû berfireh bû. Şaredariyên Amed û Mêrdînê û navçeyên bajaran demil dest maseyên krîzê avakirin û müdaxaleyê şewatê kirin. Şaredariyên derdor jî tîmên agirkujiyê û ambulans şandin herêmê. Lêgor agahiyên destpêkê şewat li 10,000 dönüm erd da berxwe û belav bû. Xelkê herêmê û tîmên agirkujiyê destane hev û du müdahaleyên şewatê kirin. Demek şûn de li herêma ku ekîbên Şaredariya Bajarê Mezina Amedê lê bû şewat hat kontrol kirin. Xebatên cemindandine dan destpê kirin û hê jî li herêmê 5 wesayîtên tefandina agir û 15 xebatkar xebatên cemindandinê didomîne. Her wa Şaredariya Bajarê Mezina Amedê 10 wesayîtên tefandina agir şandin herêma ku şewat lê didome. Wezîrê Tenduristiyê Dewleta Tirk ragihand ku li cîranê 3 kesan û li Şemrexê 2 kesan tevayî 5 kes canê xwe ji destane 10 jê giran 44 kes jî birîndar bûne. Lê masaya krîzê ya Şemrexê ragihand ku 11 kesan jiyana xwe ji destane 52 kes birîndarin û rewşa 12 kesan gelekî giran e. Ji masaya krîzê ya şaredariyan hat ragihandin ku kesên ji ber şewatê birîndar bûne li nexweşxaneyên Amed, Mêrdîn û Rihayetên derman kirin. Di şewatê de herî zêde sevalên herêmê jî zirar dîtin. Sevalên ku di şewatê de mirin û birîndar bûne li araziyê mane. Hat zanin ku bi 10,000 ton genim û zeviyên garis yên gundiyan jî şewitîne. Resul Yılmaz û Şehmuz Demir ên ji gundê Kelekê ya bi ser Şemrexe ve ku di şewatê de canê xwe ji desta li goristana gund hatin veşartin. Hevserokên giştiyên DPP Çiğdem Kılıçgün Uçar û Keskin Bayındır parlamenter û hevşaredarên Dem Partiye û bi sedan welatî beşdarî merasima cenazeyan bûn. Welatiyê dagirkerî Amedê Walîtiyê dagirkerî Amedê yekser got agir ji ber şewata Perezî mezrayê destpê kiriye. Li demek şûn de şahidên bû yerê axivî û diyar kirin ku şewat ji ber çûrûskên ji telên dîrekên elektrîkê yên şîrketê DEDAŞê derketiye.
Dem Parti gud em xwedî wê hêzên ku bi gelê xwe re ji bin her felaketan rabin. Partiya Demokrasî û Wêkevê ya Gelan Dem Partî têkildarî şewata li navçeya Şemrexa Mêrdînê û navçeya Çınara Amêdê daxuyaniyek weşand. Li daxuyanî de hatiragihand ku ji ber şewata duh bi şevdêst pêkir û li qadeke berfireh bela bû heft kesan jiyana xwe ji dest dan 44 kes birîndar bûn ku rewşa 10 ji wan giran e. Di daxuyanî de hat gotin em birînên ji ber kereseta şewatê bi gelê xwe re dipêçin êşa me giran e serê gelê me sax be. Em ji birîndarên xwe re şîfayê dixwazin li hemberî şewatê ku desthilatdarî ji aliyê destwerdanê ve dereng ma kêm ma di serî de Amed, Mêrdîn û Wanê hemû şaredariyên me yên li Herêmê ji bo vemirandina şewatê seferber bûn û alîkariyê gihandin gel. Hev şaredariyên me, parlamenterên me, hevsewrîkên DPP, Çîdem Kılıçkun û Çar keskin bayındır ku ji pêkhatiyên partiya me ne li gundên kerasetê lêr û da bi gel re hem êşên gel parve dikin û hem birînan dipêçin. Vê kerasetê careke de nîşan da ku di felaket û kerasetan de dewlet û desthilatdarî ne bi gel re ye. Di dema artêjê de nebûn, di şewatê de nînin, di lehiyê de nînin. Lêbelê em xwedî wê hêzên ku tevî gelê xwe ji bin hemû felaketan rabin. Coş Aslan parlamenterê Dem Partiyê Mêrdînê Suryaniyê şewata ku li Herêmê derket nirxand. Kerem bikin. Şevedî hûn zan Elmazî daxî şewtandinekî çêbû. Li gundê Çemêreşan, Dêrê û Kelehê bi netîja vê şewtandinê 6 însanê ma jiyana xwe ji dest dan û 10 jî birîndalê giran hene. Evî birîndar jî li nexweşxana Rihayê û nexweşxana Amedê ne û rewşa wan jî bi rastî krîtîk e. Tabî mesela şewtandinê ji ew ê çêbû, ji qebloyê elektrîk çêbû. Herro vê herema me dewamlî heta 5 carna jî heta 10 saat elektrîk xwed dibe. Piştre got elektrîk dan tajawî gelkî ew bû bilind bû zêde bû. Ji law me şewtandin çêbû. Tabî ne bi tenê însanê me jiyana xwe ji dest dan, ji aliyê maddî jî zararekî pir mezin çêbû. Dexlê wan hatine şewtandin, sewalê wan telef bûye, yanî zarar gelkî mezin. Tabî yanî zarar însan her dem karê ser sekinê wî telafî bike lê jiyana însana wextê got jiyana xwe dest didin û xort bûn jî rastî evê got jiyana xwe ji dest dan xort bûn û dramatîkekî pir giran heye rastî ji ber bêjim û yanî em sersaxî ji bo malbata ji bo gelê Kurd hemû dixwazin. Tiştekî dî balkêşa çapemeniyê Tirkiye qet behsa şewtandina Gol Kurdistan çêbû ti kes ji wan behs nekir. Îro gelek li wan ew kir meyzand. Bi tenê li Çeneqala û nizanim çend bajarê Gol Tirkiyê şewtandin çêbû behsa wan anîn û mesela ev e yanî niha zêdetir got ez tiştekî ji ber bêjim nîne. Tiştê nû hebin pişta dîs em karin ji ber bişînin û dem baş. Belêgudarên hêja em ê niha berê xwe bidin Bakurê Kurdistanê parlamenterê Dem Partî Kamuran Tanhan bi Mereyê. Alo heval Kamuran Tanhan? Kamuran Tanhan gelo gidenge min te? Kamuran Tanhan gelo denge min te? Kamuran Tanhan? Kamuran Tanhan? Alo Kerem kin dembaş Kamuran Tanhan. Gelek spas. Kamuran Tanhan di serî de serê gelê Kurdistanê sax bê felaketek mezin du şêve li Kurdistanê Herêmê diqewmin kerem bikin hûn dixwazin çi bêjin rewşa dawî çi ye di çi astî de ye û em wê godar dikin. Keremdar bin spas ji bo wexşana we. Serî de hevalê menî û welatiyê menî got jiyana xweşdestana ji malbata were sersayê dixwazim. Belê.
ego birindar ji bu nas şifayı dixwazim ji ware rastî bu yerek ancak wan bêjin serê Kurda bê doşevê de serê gelê me nîşemrexe û Çinarê hat jiyan mixabin li Kurdistan pir erzan e ji destê fesalatdara û dijminê Kurda be gelê Kurd hertin awakî jiyana wa çûk dibînin û erzan dibînin ji bo şemre ez bêjim şeş hemwelatiyê me jiyana xweşdestan e wê birîndar jî durma wa xeter e yanî em karin vê nabêjin hal xesxanê Rihayê û Amedê de tedaviyê dibînin lê tiştê ku şimer malbat şimer dibêjin rewşa wan negeltî baş e xeterê berxeterê dirê ji xwe nîşwana jî em tûbê dibe bûne bu yer çawa bûye çima bûye bi rastî hinkî mero ser sedema wê bisekine wek hûn dizanin gelek belê gerek lêkolîn were kirin gelek cara hem siyaseta aliyê siyasetê û welatiyê me jî zilma gulhember Kurda a tedaşê tê meşandin gelek carî anî ziman du hêvarê jî yek şivana em bûn şehidê wêne li Kurdistanê navbera 6 saat û 8 saata tedaş got destê desthilatdara dayê em bawerin girêdayî îktidara Erdogan be 6 saata heya 10 saata her roj cêranê bibire ji bo ku tu welatî zeviyê xwe neçîne sewalê xwe av nede jiyana xwe li vir neborîne ev jî sedema got notî di Kurdistan gundê wê dişewitandin û vala dikirin îro jî bi rengekî hatî guhertin bi vî awayî tê sergelê Kurd û dixwazin Kurdistan vala bikin gunda vala bikin koçber bikin em karin vê nabêjin a didwa jî ji bo zilma vê cereyana got nadin gelê me ya jî qoto didin ya jî kêm dikin zêde dikin doh şevê de bu yer ji wê derketiye we got me lêkolîn kir û me tespîta wê nakir saet dor dehê me em bêjin dehê yazda navbera yazda de cereyan ji xwe qut bû wextê berdidin ji ber germeya welat ji hinkî zêdeyê var roja têrê cereyanê xweberdan jêr dikin hev ji wê derê çirûskek agir dikeve nav zeviyê wa nav genmê wa agir ji aliyê Çinarê dest pê dike mixabîn nêzîka 7-8 gundê me bi vî agirî tên şewitandin û ser 10 hemwelatiyê me jiyana xweş dest danin û bi 10-15 jî giran birîndar bûn sedema vê agirî vê bûyera gobûyê bi rastî ev ji ber çi em dibêjin dijminatiya gelê Kurd dike ev tedaşiya jî ev îktidara AKP û MHP ji ber got naxwazî zeviyê xwe biçîne av nede ceyranê Kurd dike heywanê wa ber got av kêm bûye bi bîra derdixin ceyran naxwazin bu heywanê wa jî yek jî ev e a duwa rastî jî wek Mêrdîn hevşaredarê bajarê mezin Nusêbîn Qoser Şemre Têrik navçe Mêrdîn heme wek 6-7 hevşaredara îtifayê wanî îmkanê wanî got hemû heye anîn lê mixabîn ji bo got helîkopter benî ji hewayê müdaheleyê vî agirî bikin ew jî walîlik û bakanlika nezareta tirkî bû ew jî pêk nanîn walî hat li vî gundî du wene dan got agir bin kontrola medeyê em serketine em ê wêna bifetisînin me fetisand ve em çûn lê rast negotin agir du domiya welatiyê me nav agir debûn wî wextê ev jî tê vê manê got wextê got ê got tên darvekirin tên kuştin tên qetilkirin got gelê Kurd bê ji sîstemê ji vê pergala AKP û MHP re xem tinîne mero karê vê nabibêje ev bu yera got doh bûye vekirî ev nîşankirin tan ji xwe em zanin bi rastî jî ev bu yera got doh şevê de hatî qewmandin em karin vê nabibêjin piştî jî em nikarin bê wela belê em hêvîdarin belê em hêvîdarin demeke kin de
بدن partiye re o birine gel varın peçandın hem gelek xemginin sere gelek Kurdistan'e sahibi malbate wan o ye birindar aranjem acil şifaya xeyre dixwazin hem gelek spas kinj boyun nirxandine ve kamuran Spas xoş her hebben spas dikmej. Hün her hebben qavet beydem baş. Salav reşme gelek spasdan baş. Kundiyan bertek nişandan o gutun şavat neji Pariziyan jiber xemsariye derket walatiyen kul ser mijare bun şahidin bu yeri axvin u diyarkirin ku deswerdan pir deren hatiye kirin u timen agirkujiye tevi bangan ji nehatine heri davi parlamentereden partiye Merdine Saliye Ayden'in ji diyarkir ku bu yeri hovane de encama xemsariye kemmezin derudaya. دورا در دوزده خبر بریم آن کی چولی مابیشی هم نمازن تا بیش کنه اما اینو هم دوان کردن ولی که ابرا مبنیمه و مرد بسیار بکنه درنگا آبی آگر بخوابی تا بید مالامش من مدالی مالا فکر هرچی دورای شوتی هاو sadece منش مال بشوتی کامل درنگا تا چولی گریان مجموعه داری و چون امروز آدم این دوی آن گازتی این آنایی پایی داره آفاتینا رو داره. Yine her zamanki gibi aslında devlet yetkililerinin bir şeyleri saklama, bir şeyleri kapatma, bir şeyleri gizleme çabası olduğunu görüyoruz. Biz buradan gerçek sebebin ne olduğunu bir an önce açığa çıkarması ve bunda sebep olan hangi kurumsa, hangi kişi ise hesabı. Baroya Ahmet Tekildarı Şevate Gilikir Baroya Ahmet Tekildarı Şevate le günden nabera navçe Çınaru Ahmet navçe Şemrehan Merdine kavmide u nehkez jana hoji deste derbare berpirsiyariyan de Gilikir Baroya serli serdozgeri komaraya Çınarı da u xwes serdozgeri derbare sedama da erketina Şevate u iddayen müdahaleye derengiyan de lekolinan bike u le persineke bu bandur u berfire lehemberi dedaşe bike. Endamı konsere ve berakeceke Sabri Okli barnamaya teybette tekildarı müjaren doroje ve de bersiv da persen rojnavavan Mehmet Emin Yıldırım. Baldikşine berxodana gerle u dibêje eger devlet atirklen beri gerila encamı bide spixel Bakurle Türkiye u ve beri xwe bide civakê. Devlet atirk u artêşa duyemîna herî xurta NATO'ye çi dike bilabike kes hesab jê napirse. Tevî hemuyan jî li hemberî gerîla nikarin encamê werbigirin divê gelê Kurd bi vê zalibe û jê hêzê bigire. Eğer devlet Türkiye bi ser gerîla azadiye Kurdistan encam bigire, bira herkes bizane ki yani Türkiye Bakurê Kurdistan kesek nikare nefes bigire. Çi irade, çi cesaret û çi bikarin çi bikin. Buna ve devlet Türkiye hem hêz û derfetê xwe giraniya xwe dide ser gerîla Kurdistan. Eğer vek wan xwast, vek plan kirî encam negirtin, demek virda tişteke, tişçiye, barxodana gerîlaya, çi zap, çi metina, çi gare, çi xaxurke, devlet Türkiye mirov piçûk nebine. Endamê NATO, doymîne ne? Hêza herî mezin. Avantajê wan herî mezin çi ye dîsa? Çi bikin kesek wan re tiştekî nabêje? û ew jî pir ahlaksız endamtiya xwe kar tîne. û hûn jî destek didin. û rîxmî vê hember gerîla nikare encam bigire. Iraq dizane. Ta ji dema Saddam vir da yani 40 sal zêdetir PKK Şiay Kurdistan yani bi giştî veke tê gotin yani axa Iraq vek devlet. Ama Kurdistan yani 40 sal. PKK tücara, tu zarar û tu xeterî neşbûna civaka Iraq hatta neşbûna devleta Iraq û neşbûna gelê Kurd û Başûrê Kurdistan nekiriye. Lê rîxmî vê eger devleta Iraq, Bağdat, PKK vek rexistine qedexeyî nav kir, valla van mijarek şerme yani. Şik rastî ne ev. Ne rast e, o pêwîst e projek zûtir, Iraq ev biryara xwe ne rast, ne cida, berçava derbas bikim ser rast bikim. Tabii henek wisa ku navbera devleta Türkiye û Iraq xweş bikin û hember PKK xwedî helbest bin
تیبت خو اکتار دبیرن هنه مثلا یک وقت فواد حسین کیه؟ قده کیه؟ و وزیر دروا دولت عراق آنا سر وقت جواب دبینن دولت ترکیه دخوازه به ذهنیت شوونیست نظر جواب که دشمناتی درخه ام نوسانه وقت جواب لا ایکوتن لیستکا وقت işte ام بیشن سروکی مجلسا Bağday'a. Yani وزارت پاراستنه. بفانجی یعنی وقت فواد سر هفرا حرکت بکن. هن تشتا فرض بکن سر دولت عراق. تشویق بکن. و دولت ترکیه را بکن. شرمزار دکن وانا. گلی ما بزانه. یعنی سدما گلی پرسکری و خرابیا یک یا کسن. یعنی ذهنیته. Kürtayı da kalın ve bejim. Bir guma pevajo berdavame yani. Tişteki sakini ve encam girdiğini ne? Saruki meclisa Bağday'a. Yani vazareti parastı. Zihniyete. Belgodarın heja emn haberi xwedidin heremen parasna medyayı kavat hulhuldan bimereye heval kavat embaş. دنباش قوت بجوره گلک سپاس هواش ورج قوت به هوال کواروش داوی آل کردستان هروها برخودان گریلا کرم بکنم و گودار دکن بله یعنی لسرانسری کردستانی به تایبت دسری دل باکوری کردستان باشوری کردستان بگومن وقتی شوپاندن روزانه برخودان گریلا آستکی لودکی دا دام دکه چالکوانی برخودانی ام بیشن قهرمانی آستکی پر بلنده اف هر روز ما گله کردی را دبن شاهد نه گلک آگاهی بگومان هنن درباره شهر کردستانی یکو گریلاین آزادی دمشین هنن به تایبت باکوری کردستانی هنک آگاهی گهشتن بردست ما لوقتی زانین جبر کو هنک آگاهی گرتن جوان هرمان زحمته ام بیشن همین دتای نه هاتن فیلم کردن لیتشتی کو نه تیزانی به تایبت درباره باکوری کردستانی چیه جسر سالی وردا دولت ترکیه داغرکر هم زوستانی هم بهار و انها وک دم سال هاوینی ام بیشن به نوبر اپراسیون دار خستن نهاجی با وکی پردجوار دار خستن بیواجی کی ولی حینا انجام نگرفته بو بگمان دیار وان روزین داویدا لگلک جها شرو پفچون رودانه ام بیژن قاسی آگاهین گوگشتی دست ما به تایبت لشته لهرما الکی گنده بیلبیس ور پفچون درکتنه هر وکیدن ام بیژن لهرما ماوا پفچون درکتنه نوبار هزین گریلا و لشکرین داگرکرین دولت ترک و همان دمی وک ایروجی هبگه داخلی خداجی آنی زمان لهرما سرحدی لآگریه یک جی فرماندارین ایالت سرحدی شیخ موس مالازگر ورگی شهادتی فرماندار شیخ موس تیزانین یعنی فرمانداری که ام بیژن یعنی سرانسری 32 سالان د تیکوشینا آزادی دارو لکی پر گرینگ لیستیه لگل قادان پیشنگتی کریه فرماندارتی کریه د شر دا پیشخستنا گریلاتی دا تاکتیکین شر دا رو لکی وی پر مزن هیا سکناوی بتایبت داوی تشتی که هات تایساندن جی حیا کلیه داوی حیا ام بیژن نفس اخوی داوی ام بیژن شر کریه تسلیمیت قبول نکریه یعنی سکنیکی بوسا پر ام بیژن آستا جوردا مرود کاری بناو بکه لیش بکو ام پر دریج نکن ام هنک آگاهی دنجی بحول دن پاروا بکن یعنی درباری باکور نهارو شکیو سایه گشتی برخوادانه کی آستا کی بلنده تیمشاندن لباشوری کردستانی جی روزانه چالکی انگلیلا بین آور تیمشاندن به تایبت هرما شهید دلیلیه روجاوای زاپی هر وکیدن هرما متینا هما یعنی جبر ور هنکی روشا اپراسیونی هر گشه چالکی انگلیلا پر آستا کی جوردا تیمشاندن مرد کاری وسا
بناوکه قاسی آگهی دست مدا ده هفتنین جی چالکیه کی چکین گران چیه بیه لدیجی داگر کریه بگومان نها گلک روشین نو کو امیجه به تبت یه ای سال پیش کتنه لوان هرمان رودانه گمروف نها دبینه گلک باندوری خالص شر کرنه به تبت چما وید بیجم دو داخلینیا ناوان در راگاندن و چاپمانی هپگی دا حتی با راگاندن کو 4 درون این ارتشا ترک آداگرکر هاتن نخستن یعنی اوه شخو نه یکمینن نه داوی نجی قاسی نهاتی شوپاندن لحرمی نه خستن اوان درونن بگومان چتکی جرزینینه یعنی به طیبت دولت ترک آداگرکر اوان درونن جبو چی بکارتینه جبو کو بومبین قدخه بجنیاجی چکین قدخه تقمنین قدخه برد نووا امیجن تونلین برخودانین هزینگیری به وی شکلی بخواد انجام بگیره به وی شکلی وی تکنیکی بکارتینه لیام دبینین هزینگیری لوانا امها دکن اف4 درون کور هاتن امها کرن دو جوان لگیره اف امن گیره برخودانی اف ام یک جوان لگیره برخودانی آمدی یک جی گیره برخودانی جودیه مها گیره اف ام تزانی به طیبت به واژه داویدا باوی که پر دجوار لور چکین کیمیایی هات شغلاندن یعنی باوی که یوسا بین آور گلک جورین چکین کیمیایی تقنانین قدخکری ور هات شغلاندن لام دبینین ور دیساجی او اینسیاتیف شر دسته گیریلایان دا درنکتیه یک جی مرودکاری وسا ویم جاری بگری دست نهاتی زانین هپگش خو برجی نرخاند ام بیجن فرماندارین هپگی ویم جاری نرخاندن دولت ترک آداگرکر لهرمی به طیبت آلی وکل لشکری یعنی هبون وان لشکران لهرمی انسیاتیف اونی تفگرین نمایه جبوه چوین وان آسر تونالا ام بیجن وسا هیسان چینا به ام بیجن بازن پراتیک کی یعنی تفگر کی هوردوره بکن وسا هیسان چینا به جبر و پالا خو حمیدانه چه دانین تکنیک کو نه دست وان دام شتاف تکنیک چیه درونن بالافرین کشفینه ام بیجن قمرین مبسنه اونا اساس چنه جاوی وانا جاکی وانا اساس همی ارتش وان اف تکنیکه یعنی نه هو صالحاتیه لیتشتی کن ها ام دبینن چیه وان تکنیک یک و یک هزین گریلا جرا دبیا یعنی چاره دیتیه جرا درمان دیتیه و همیا تیک بریه یعنی اساس هی دولت ترکو لهرمی دستوی هات یعنی دستوی هات قد کرن انسیاتیفی هات قد کرن پالا خو بگیشتی داوان تکنیکا ایرو هزین گریلا کو ام بیجن لگوری سردمی هر دناف آفریناری دایه چکر وان تکنیکان جی کوک جاوی دولت ترک آداگر کرن همی برین یعنی ایرو بلافرین کشفی هم دبینین کی هزین گریلا حینا 17 بلافرین کشفی خستنه بدهان درون هاتنه خستن هر روز ام دبینین داخلین هپگی دا شتا مباسه ام بیجن قمرین مباستین امها کرن اوا چنه اوا چالاکین پر گرینگن یعنی مرود کاری وسا وان بنا بگه جبر و تشتی کو مرود نه بیجه چیه لباشوری کردستان جی اینسیاتیف شر به تمامی راستی دستی هزین گریلا ده هر چه قاس هوردانی نشته چاپمانی شر تیبتی ارتش یه دولت ترک هیشته هنک بهندی من آیان جی بهنک آگاهین جدا ام بیجن هول بده راستیه برواجی بکه لی اساسی الهرمی به شکلی شرکی به شکلی تماشاندن و وک آگاهی کی جیم رودکاری پارو بکه تزانین روزین در باس بوده هزن هپگی چالکین به تکنیکین تایبت پیک آنی بون نها یعنی قاسی آگاهین دست ما قاسی تشتی کو ام چوپینن لهرمی تی خویا کرن کو هزن هپگی وان چالکین دیسا دوام دیگه یعنی پیکتینه وان چالکین به تکنیکین تایبت لی حیرها جد آلی ناوند راگهاندن و چاپاونی هپگی دا چه داخوینی کی فرمی ناتیه راگهاندن ام جین چاولرینه یعنی تایبت جد آلی ناوند راگهاندن و ناوند راگهاندن هپگی و اف آگاهی ورم پیش راست کردن یجبر کن هات تشتکی وسه که اف چالکین به تکنیکین تایبت این گریلا باوی کی بناو بر یعنی لسر دولت ترک آداگر کر آتش شوی تیپی کنین و اف یک شرکی
درونی امیجن باندوری که درونی پر دجوار لسروان کریه یعنی بکرتی نهار شاکو امیجن بکشتی درباری شر لهرمه باشور و باکوری کردستان مرتکاری بوی آوای بنرخینه سپاس دکم نرخاندنی گرینگ گلک آگاهین برفرهت پاروکرم گلک سپاس دکن قوت به دم باش سپاس دم باش HPG گوت اندام فرمانداریا ایالت سرحد فرماندار فدایی آپوی شیخ موس مالازگیرد 18 حزیران دشر لدج ارتشا ترک آداگیر کرده حتی نفس خوی داوی به فدایان شرک کر و به قهرمانی شهید بو ناوند راگهاندن و چپمنیا HPG بداغیانی که شهادت فرماندار گریلا شیخ موس مالازگیرد راگهان HPG وان آگاهیانده ده ملیتان کتکار ای پارتیام PKK اندام فرمانداری ایالت سرحده هوریام فرماندار فدایی آپوی شیخ موس مالازگیرد 18 حزیران 2024 لهرما گلی داغی با ارتش ترک آداگیر کرد شرکی لهنگی و شهید بو هوریم زاروک اگید ای خلک می سرحده شیخ موس دا سرشوپا لهنگ دیروکا خلک سرحده فرزنده بک سید خانه گر ایسا نوری پاشا خالد جبری کرم خلوخاسی و برای حسکی تلی سری کرنا لبردجمن قبول نکرنا نحقی آزاد کرنا ولات ما و حساب پرسین جی کم کجین لدیجی گل ما وک آرمانجا خویا بنگهین دست نشان کرد هوریه ما شیخ موز به کسیت خویا برخویدر و ولات پاریس 1992 ده بشتاری ناو رفنگرلاین آزادیا کردستان بو هوریه ما شیخ موز کت پای شوپا سفرا کردستان یاریبر آپو بریا 5 سالی جایین آگیری دایی دست بکرن لچار آلیین کردستان سوهو 2 سالان بی راواسته به فدایتی تکوشیا به گلک زور و زحمتیان روب روما گلک جاران بریندار بو برچی ما به پرسکریکن ریخستینین ایدولوژیک ره علاقدار بو تفگرین ایریشه ین دجمن پوچ کرم بو ویرکی که مزن بشتاری چالاکیان بو هوریتیه که جدل به حوالین خوره کر بی دودلی خودلی وظیفه خوین پیشنگی درکد پیوستیا تکوشین لکوه به لوی داره بو ev sekna xoya cevheri hevaltiya xwe û ketkariya xoya pratik fermandariya xoya fedayitiya apoyî bi dîroka suhu 2 salan de paşerojeke azad agelê Kurd di şerê dawiyê bi dijmin re bi tena serê xwe li dijî artêşeke ket çeper bi wêrekî û lehengî şerkir û şehîd bû. Hevriyê me Şêx Mûs fermandarekî welê agît bû ku li lutkeyên çirayên agirê têkoşîna me ya azadiyê gund kir û alê wî bi rûmet li baxist. Bêçawa lehengên gelê me yên hevriyê me Şêx Mûs da ser şopa wan nehatin ji bîrkirin. Wê hevriyê me Şêx Mûs jî neyê ji bîrkirin meşa wiya destanî bênaber berdewam bike. Wê teqez ev armancên ku bêyî dûdilî canê xwe li ser da û tevahîya jiyana xwe yadî wan kir teqez bên bi serxistin. Bi vê bîr û biryardariyê em soz didin ku li ser bingeha rast xwedî li bîranîna heval Şêx Mûs derbikevin. Di serî de malbatawî û xelkê asîl ê Serhedê em ji tevahîya welatparêzên gelê Kurd re sersaxiyê dixwazin. Nasnamaya hevriyê me Şêx Mûs Malazgirt wiha ye. Yılmaz Öner bi nasnav Şêx Mûs Malazgirt. Navê dayîk Melek, navê bav Hacı Ahmed. Li Mûşê ji dayîk bûye û 18 Hezîrana 2024 li herêma Serhedê şehîd bû. Geriler
Sabri ok berdewamî dibêje rojava me ya bingehên rewşa rêber Apoyê rêber Apo dibêje jiyan tenduristî û mirina min çawa dibe bila bibe sedema wê siyasiyê 26 salên rêber Apo li İmralê dîlgîr tiye û neh mehin jî bi tawayê agahî jê nayê wergirtin 24 sadan bi kamerayê li rêber Apo dişopînin li ser milê rêber Apo bareke giran û dîrokî heye şerê esasî li İmralê diqewime. Rêber Apo ve dibêje jiyana min jî tenduristiya min jî mirina min jî her çi be sedemê wê siyasî ye. Rêber Apo wek rehîne ji İmraliyê de sî û neh me çil me tu agahî li rêber Apo nayê girtin şerê esasî li İmraliyê tê dayîn û wek dewleta Tirkiye komkujî qirkirin li wê derê pêk dîne wek pergala herema tasfiyekirin dinirxine û wisa jî nêzî dibe. Esas hemû gev, hemû hêrsbûna dewleta Tirkiye Erdoğan û Bahçeli faşîzm avan jî ser vê esasî ye. Nebzê, qelbê civaka Tirkiye gelê Kurd li İmraliyê dabêje. Va wisa yani. Kes nikare tersî vê ispat bike. Ji bo re vê eger em bêjin pêşeroja Tirkiye Demokratik Türkiye azadiye gelê Kürt sedî set û rast ji azadiya fizikî rêber Apo girêde tenê heqîqeteke ava. Kampanya her roj bi sinerjiyeka nû pêwîst e her roj daha bilindtir berdewam bike. û em her kes xwe berpirsiyar bibînin. Her kesekî Kürt û rêxistin û wek xwedî nirxê mirovayî jî ji xwe bipirse bi rastî ji bona ve mücadele mi çıkır? Bu vakti miruvsa nêzî dibe. Erê asteke ama terenake. Heya ku rêber Apo fizikî azad nebe em û tu kes nebêje me gelek kar kir û serxist ya jî em rahat bin. Ne wisa ye? Pêwîst e daha berfere, daha xurlikkar, daha piralî. Yani çawa vakta Mandela tamamî cîhanê da mirovayî jê xwe derket wisa ne tenê bi gelê Kürt jî zaten dostan dest pê kir ji bo ne de ew jî pir girîng bû yani. De Bakurê Kurdistan û Tirkiye ve pirsgiriye yani. Em rêz diyar dikin bêguman xebatê tê dayîn û têkoşîna heyî wana girîngin. Lê têrê nake. Yani heme gelê me Bakur Taybet Hêzê Demokratik û Sosyalîst û tevgerê gelê Kurd bigiştî ji xwe bipirsin. Yani ne hukukî, ne ahlakî, ne yasayî tiştek heye. Vana hemû sedemin ku mirov tiştekî bike. û meşruiyetek heye. Bêje ez ê qedera xwe bi xwe diyar bikim destê xwe axim. Anî vî astî. Ama her kesekî Kürt, civaka Kürt, dostên gelê Kürt, Hêzê Demokratik Sosyalîst jî rastî bêjin yani heqsiziyek heye. Şexsê rêber Apo da pêşeroja civakê tê tarî kirin, tune nekirin. Ma ne pêwîst e daha girseyî, daha hertim, daha xurlikkar têkoşînek berdayîn. Nûçeya dawiya milîsên YPS li Colemêrgê du waseyên bi tîpa kirpî hedef girtin. Milîsên Selman Yalvaçiyên YPS daxuyanek dan û gotin 12 Hezranê li taxa Dargölû ya Colemêrgê piştî nîvê şevê bi bombeyên deng çalakî kirin û di encamê de du waseyên bi tîpa kirpî yên polîsan darbe xwarine. YPS diyar kir ku rejima AKP ya faşîst îradeya gel deste serkiriye û hebûna gel tune de hesbîne. Em wek YPS hişyar dikin ku hemû endamên şerê taybet de hedefe medene. Godarên Nûçeyên di nava rojê de me pêşkêş kir ji bo godarkirina we spas anaha xatirê we.